Ayan oh. Ad. Oh, what a place, what a place. What a place, what a place. Mountain biking. Built for mountain, not for the road. Wow. This is a trail. Ahon na naman kami. Yan yung hapon. Ayos sir, ayos. Alright, takyatan na naman. Yan. Balbala. Woo! Malakas. Subscribe. Yan, malakas. Bumalik na naman sila mga kaibigan sa dating daan. Yan. Igo pong chow, bumalik sa biking. Oh. Matagal hindi nakabike. Huh. Ayan oh, bumalik siya oh. Mga kaibigan oh. I love it. Daddy Rams ah. Daddy Rams, bira mo ah. Ayan oh. Ayan. I love it. Subscribe. Yes. Hindi po sila mga fat boys mga kaibigan. Alright, tahon na naman. Oh, merong nag-break oy. Woo! Malakas si Sir Paron, malakas. Yan. Tatlo po sila, tatlo. Lubak-lubak nga yung dinadaanan namin dito. Papuntang Barangay San Ramon ng San Remigio. Akyatan na naman oh. Yan. Oh, mga malalakas oh. Oh. Ayan. Alright. Oh. Okay, first stop po namin dito, simentong daan. Oh, ayan oh. Right. Woo! Alright, Rico! Alright. Oh, nice. Nice one. Woo! Nice one. We are at the Barangay Saint Ramon. Ano yung sabi mo sa ride nyo na to?
Hanggang sa Namon pa lang. Oh, hanggang sa naman pa lang. Merong ano pa, unin pa. Oh, Malayo pa. ano Malayo pa. Anin pa yan. Kayang-kaya pa ba? Yes! Kumusta yung tuhod natin? Nagbabaga ba o Medyo okay lang. okay lang? Okay lang. Dito kasi sa grupo namin, Oh. kung hindi ka payat, Mm. mataba ka. Ayan. Oh. Dalawa lang ha, pagpilian ha. Oh, tingnan mo, Dalawa lang. tingnan mo, ayan, oh. Ayan. Ayan Kung hindi payat daw, ano? Mataba. Mataba. Dalawa lang pagpilian ha. Oh. Walang or. Paboritong ulam is lechon. Paboritong ulam. Bawi naman sa padyak eh. Oh. Bawi naman eh. Ayan po sa kabila, merong relipa no. Ayan Alam mo yung grupo namin, Tibagrong. Kumbaga, yung brown na leaf hopper, alam mo yun, yung palaging lumulundag. Ganun yun eh. Ganun pala yun. Kaya Tibagrong, native na pangalan ng brown leaf hopper. Makikita mamaya na pag dalawang kasing pwede mangyari, tatlo. Kung mauuna ka, di kaya masisemplang ka. O di kaya safe riding ka. Ganon Kami naka-clutch eh. Ganun ba? Syempre, Pakita mo. Yan, naka-clutch na shoes yan. Ayan. Lahat kayo, lahat. Lahat. Wow. Ayos Feeling rider talaga, biker. Feeling rider, pero hindi naman totoong rider eh. Feeling lang. Feeling lang. Hindi naman yun masama eh. Finisher lang kami, finisher. Habi-habi na to pero feeling rider eh. Yung finisher kasi, pag hindi nila maubos yung pagkain, yun yung umuubos ng pagkain, yung mga finisher. Yan. Alright. Alright! Kaibigan natin dito sa Namon si Kap ha. Kap, salamat Kap ha. Okay, kuya. Kap ha. Thank you. Kasi Mario Targa sa Namon. Bilapon tawag nyo. Bilapon kami Kap, saka to sa suming. Bilapon nagyagdi mga mo sa pan. Mangital kami kalaktedan. Asin, Malakas. Ayan Wow! Nag-breakaway si Soy Soy. Ayan. Ayan. basic. Nice one. Ito yung paligid dito. Wow. Lunya na yan. Pagtukad dulog-dulog. Ayan. Alright. Okay. And the land is dark. And the moon. Ayos ah. Okay. Kumakanta pa mga kaibigan ha. Umulan kasi kanina, kaya medyo maputik yung single track dito.
Pinatalo ko si Pung Chow. Naka-granny na po yan, oh. Granny na po yan. Okay, bye, manay. Yan, no? Dulas talaga. Wow. Panalo, panalo, panalo. Tingnan mo naman yung gulong ni Sir Paro, no? Wow, nice board. Nice board. Oh, grabe yung putik, oh. Yan, oh. Grabe yung lakas ng mga kaibigan natin. Pakyat na naman, oh. Nico, si Gab, Jan, ayan, oh. Ayos, ayos. Oh, ang dami nila, oh. Ganda, ganda, ganda. We just enjoy the ride. Ganda, ganda, ganda. Sarap bumiyahe dito. Sarap. Niyo ako. Subscribe. Subscribe. Antiken niyo ako. Ito daw yung kasayahan na hindi mababayaran ng pera. Pero bayaran nyo na lang ako. Sila na lang magsaya. Alright! Okay, kompleto na. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, man. All right. Background warriors. It's a part of trail riding. Subscribe. Yes. Okay, okay, okay. 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 Subscri
Wow. Oh, grabe oh. Oh, sa taas na sila, sa kahon na sila dumaan oh. Taas oh. Ang puti kasi. Grabe naman oh. Parang inararo yung daan ah. Pong. Parang inararo ano? Sa ano ka? Taas ka? Oh, dito ko na lang sa taas. Yan oh. Grabe yung daan oh, parang inararo oh. Wow. Grabe ang dulas. Wow. Jata agis wala bro. Wow, Japa, basta. Wow, ganda. Ayan oh. Ad. Oh, what a place, what a place. What a place, what a place. Gagawin Japon. Nice one, nice one, nice one. Dari Soto.
Eh? Alright! Mountain biking! Built for mountain, not for the road. Alright. Nice one, nice one, nice one. Hindi yan ginagamit sa road. Yung ginagamit sa road, yung tawag dyan, road bike. Oh, yan. Tama, tama, tama. Di ba? Tama eh. Yung mga nagma-mountain bike na hindi nagma-mountain, ewan ko lang kung tawag doon. Oh, wala yan, wala yan. Habi-habi lang yan. Oo. Habi-habi lang yan. Oo. Eh, ito talaga mga kaibigan natin, eh, enthusiast sa ano to, trail ah. Biking trail ah. Built for mountain, not for the road. Yan, yan. Tama, tama. Box. Oh, box. Wow. Alright! Mayari oh. Alright. Hmm. Alright! Alright! Rakshak yan! Rakshak yan! Yan, yan. Ay, seed, seed. Oh. Seed yung, seed yung pork yan. Mm. Oo. Tapos ito naman kay Miko. Ito yung Senior Santor. Mm. Senior Santor. Ito naman Marine. Mm. Oh, Marine. Oh, Marino. Ano, repainted ba to? Original yan. Original yan? Oo. Oh, ganun ah. Oh, yes. Wow ah. Oo. Oh. Si Manny ito. Ah, si Manny, si Manny. Oh, si Manny ito. Mm. Ng marbles yan, Oh. Mm. Oh, yan. Ito naman. S-Works yan. Ah. hindi basta-basta yan. Mm. Oh. Oh. Ito. Ay, seed din yung seed din yung pork. Ah, yan. Ito. Ang tags niya nito ano at saka group set. Ito, Sunrise ito, SLX. Mm. SLX ito yung ano niya, Mm. ang tawag dito. Yung crank. Yung crank. Oh. Tapos yung battle cage, Mm. Frio. Mm. Yan. Yung may-ari, Rico. Alright. Oh, may ari ayan oh. Oh, yan, Ito yan. naman, Singkamas. Ah, Singkamas. Kamuti riders na kami. Kung umulan. Iya, pagkupusan pa. Takad mo lamang. Dali. Ya.
Wow, drop na naman to. Oh. Downhill na naman po. Ha? Ah. Wow, ganda, ganda, ganda. Down po tayo. Yes. Oh. Nice one, nice one. Nag-slip yung gulong. Oh, ayan oh. Wow. Wow. Oh. Ayos. Woo! Nice place. Yan oh.
Merong sapa po dito sa baba. Madulas, madulas. Wow. Yan, itong ilog. Ayan. Oh. Yan oh. Okay, thank you sir. Ayan oh, saya ayo. Okay lang ay. Ano? Sige lang, mabal ko video. Ayos, ayos. Okay. Masaya ba tayo sir? Ayos, ayos. 100%. Kumusta yung dinaanan natin? 100% trail ride. Oh, yan po ha. Ganda, ganda, Yan ganda. po yung ebidensya mga kaibigan. Sulit, Oh. sulit, sulit, sulit. Tingnan nyo. Oh, yan oh. Oh. Alright. Ayan, Alright. kumantayin natin yan. Oh. Ah. Woo! Sarap, sarap. Oh. Anli tukad, anli Ha. tulod. Ayan. Anli tulod. Pas, Ah. alam natin na hindi tayo susuko. Oo. Tutulak lang. Oo. Walang sukuan to eh. Walang sukuan to. Oo. Kasi ang daan, sobra. Oo, nasurrender to. Sobra mahirap. Ayan. Oo. Tama, tama. Eh, saya naman eh. Saya naman mga kaibigan ha. Ganda. Woo! Ayan. Woo! Nice trail, nice trail. What a ride, what a ride. Oh, wow, ah. Pakita mo ay. Halika dito. Interview natin si kaibigang Ay. What a ride. Oh, ayan oh, tingnan nyo oh. Wag na po naming elaborate kung ano nangyari, basta yan oh, kita nyo naman oh. Bukuan ka baka. Ah, ganun ba? Oh, ikaw din sir? Oh. Saya namin. Memories po ito mga kaibigan, in the making ah. Ano? Sige, banatan nyo! Yan! Hindi tayo susuko! Banatan nyo! Sige! Ahon tayo! Yan! Oh! Hindi yan susuko mga kaibigan natin. Eh, dito po kami lumalago sa aming biking fit po dahil hindi kami sumusuko sa labanan. Ayan o.
Yes, yes, yes. Go, 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 go. Medyo ginabi kami. Ano na ba yung oras natin, Pong? Siguro mga past 6 na, no? Ha? 6:20 na po mga kaibigan, ha? Nandito na po kami sa Barangay Igdalakit. Iglanot, Iglanot na po. Barangay Iglanot na po kami. Next pass, next. Thank you, atikan niyo ako. Alright, subscribe, subscribe. Maganda yung biyahe. Masaya, masaya. Sunod, Pantanan. Oh, wow, ha. Talaga, ha. Merong overnight ba? Ayos, ayos. Para ikot tayo, Pantanan, Unod, saka Walker. Ikot. Dalawang araw. Isang araw at kalahati siguro.